Менә бу Курбан бәйрәме каян килеп чыккан? Ул Ибраһим галәйһиссәлам һәм аның улы Исмәгыйль галәйһиссәлам белән безгә калган инде йола дип әйтик. Ибраһим галәйһиссәлам ул Аллаһка иң якын пәйгамбәр булып инде безнең динебездә килә. Төрле, бик күп төрле авыр сынауларга аны дучар итте. Хәтта үзләренең тотларын ваткан, җимергән өчен аны утка да тотып аттылар. Махсус рәвештә ут ягып, бик зур итеп костер ясап дип әйтеген дөресчалатып, костер ясап шул утка ыргыттылар, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә аңа ут тарафыннан бер нинди дә зыян килмәслек итеп эшләде. Ул зыян күрмәде, утта да янмады. Төрле сынаулар, шуның белән бергә Аллаһ Тәгалә инде шулай итеп яраткан адәм баласын без бит инде бөтенебез дә үзебезнең балаларыбыз булуын телибез. Аллаһ Раббы Ибраһим галәйһиссәламга картлык көненә кадәр бала бирмәде. Һәм инде хәтта Ибраһим галәйһиссәламны шул дәрәҗәгә китереп җиткерде. Ибраһим галәйһиссәлам үзе дә сизмәстән, әгәр дә Аллаһ бер бала бирсә, мин аны ислам юлында курбан кылыр идем дигән нәзерне дә әйтеп ташлады. Аллаһның рәхмәте белән. Шулай әйтте. Һәр көннәрдән бер көнне Аллаһтан Ибраһим галәйһиссәламның инде баласы булуы турында хәбәр килде. Бу бала дөньяга килде, Исмәгыйль дип исем кушылды. Без бит инде туган килеш тормыйбыз, бала үсә, бала буйга җитә. Иң кадерле йөрәк парабыз, йөрәк җимешебез бу бала. Һәм дә бала үсеп табиғлык яшенә җиткәннән соң Аллаһ Тәгалә Ибраһим галәйһиссәламгә үзенең әйткән нәзере барлыгын исенә төшереп төшенә керде. Ибраһим галәйһиссәлам шундый төш күрде, Исмәгыйльне курбан итеп чалу турасында. Инде берничә тапкыр шулай төшенә кергәннән соң Ибраһим галәйһиссәлам үзенең нәзере барын, әйткән сүзе барында исенә төшерде. Әлхәмдүлилләһ. Һәм инде хатынына да, малайга да әйтмичә, ул шушы гамәлен тормышка ашыру өчен тау арасына малайны ияртеп китеп барды. Шул ук вакытта без беләбез бит инде безнең һәрберебезгә шайтан дигән нәрсә дә бирелгән. Шайтан да үз эшен эшләде. Малайга килеп, атам сине чалырга алып бара бит, сөяргә алып бара бит, син кая барасың дип, малайга берничә тапкыр кытты салды. Әмма малай Исмәгыйль галәйһиссәлам аны таш белән атып куатырды. Малай белән ирек чыкмагач, шайтан ләгин Ибраһим галәйһиссәламның хатыны янына китте. Хатынга да ерең бит балаңны суярга алып китте, син нәрсә эшләп өйдә утырасың дигән хәбәрне ирештерде. Әмма малай тарафыннан да, Хаҗар тарафыннан да, әгәр дә Аллаһка кирәк булса, ул шулай эшләр дигән сүзне ишеткәннән соң, шайтан ләгин тынды. Һәм менә шул урында инде күрәбез балаларның ничек булырга тиешлеген, ничек әтиләргә, әниләргә итәгатьле булырга тиешлеген шушы Исмәгыйль галәйһиссәлам мисалында без инде күрәбез. Урынга барып җиткәч тә арасында Ибраһим галәйһиссәлам малайына үзенең ниятен белдерде. Менә шулай булды бит, Аллаһның әмерен үтәргә мин шулай җыендым дигәннән соң инде бала әтигә итәгатьлек йөзеннән, әгәр дә Аллаһка шулай икән, шулай кирәк дигән, мин әзер дигән сүзне әйтте.
Benim de ayaklarımla kollarımla beyleme. Beni sabır yürüyüşlerden taparsın deyip İsmail Aleyhisselam özünün indi ezirliğini zikirdi. Ama da ki Allah'ın hikmeti manzarına bitmedi. Allah Rabbim bize bıçaklı muyumğa salmak da anı bitmez itti. Kismez itti. Hem şuşunun bilen jir yüzünde edem kanı kıyılmazka diyiştikkenligin bendelerge anlattı. Hem teke kanı bilen, yani sarıp kanı bilen edem kanını alıştırdı. Şu vakitte İbrahim Aleyhisselam'ge dağ başından bir teke düşürüp, şu tekeni kurban itip çalıga Allah-u Teala üzerine evvel giriştirdi. Ve şu minutlardan, şu sebeplerden jir yüzünde edem kanı haram buldu. Elhamdülillah, edem kanı kıyılmaz katliyiş. Jir yüzünde kişi ütürüler, kişi çençüler, kişi kalavlar bulmaz katliyiş. Allah Rabbi Zemanın için bizge nerse mümkün ikenligin şu İbrahim hem İsmail Aleyhisselam misalında da anlattı. Eğer anlayan kişilerge anlattı. Biz indi atom bombaları da yasamıyoruz. Mümin Müslüman ümmeti kurallarımız da yok. Avtomat da işlemiyoruz. Bizim kuralımız Allah Rabbimizin izleyenin sözü. Anın Kur'an'ı, anın bizge değiştirgen emirleri. Eğer de şunun bile varabız iken jir yüzünde bir nindi soğuşta, bir nindi kan kıyışta bulmaz katliyiş. Mene bugün qarayız. Nişik idip terbiyeliyiz biz balalarımızla. İsmail Aleyhisselam gibi gitmiş mi? Etinin sözünden çıkmışa. Elle başkaşa mı? Bugün kibitlerden oyunşık pistolet alıp bireriz de, yeyse oyunşık avtomat alıp bireriz de, bala yine kaytıp evisine babasına ata, abi babay ülgen turu yitip, kılanıp tegerek yitip, indi balanın kümülün göreler. Bu bala bitmişse, bunun nerse ikenin anlay başlayı, hem okul naşın kural tutar. Sonra bu misal, terbiyevi misallar oluşturarız demişimde. İşi gidip balalarımızla terbiyelerken. Cennetine erişesiniz dileyken Allah'ın kuşkanlarını üterge, tıyganlarından tıyılırga tıyıştırız. Allah Rabbimizde illerimizge, günlerimizge tanışlıklar, eminlikler versin. Patşalarımızga mihriban şefkat verip, her başa halkka mihriban bilen idare etülerini nasip eylesin. Ailelerimizge eminlik, yüzümüzge sağlık, selametlik Allah Rabbimizce nasiplerden eylesin. Kamil ibadetler, kılırlık, selametlik her başımızga da gerek. Şu selametlikni Allah Rabbimizce versin her başımızga da. Özünün hak mümin bendeleri bulup yaşar. Hak mümin bulup Allah'ın huzuruna kayıtlarımızla hem va'da kılgan cennetlerine erişimlerimizni Allah Rabbimizce her başımızga nasiplerden eylesin. Dağın bir tapkır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Mübarek olsun şu beyramlarımız. Allah Rabbimizce kılgan ibadetlerimizini, şalgan kurbanlarımızını kabul kılıp, sirat küpürlerin kişkende, şu kurbanların yardımında, yaşın tizliğinde ödüllerimizni nasiplerden eylesin. Bugün Gormat Müslümanlarımız bir zor bayramlar. Ruhsat ettiğiniz sizni, rayon başlığı, Aydar Haslar Sallar isimle, şahsen özüm isimle, şu zor bayramımız, kurban bayramı bilen tebriklerge, başarımızga da, illerimizge eminlik, benlerimizge sihatlik, semyalarımızga esenlik, sağlık dilep, kalan şalgan kurbanlarımız kabullardan olsun. Başarımızga bayramlar bilen. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanir-Rahim.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها بين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من تقدس ذاته عن الشرك والزوال ولتق الأدلة بأوصافه الجلال والجمال وأنشاء بقدرته السحاب الثقل الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تحير في كنت زاهد العقول وأفهام وغز وإدراك صفاته رسيقنا الأعلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. Muhterem cemaat muslimin, dağında bir tapkır her barşağızına şu uluk bayram bilen tebrik edem. Allah Rabbül İzzet illerimizge, günlerimizge tanışlıklar, eminlikler, özümüzge sağlık, selametlik, kamil ibadetler kılıp Allah'ın hak kulu bulup yaşalarımızı nasiplerden eylesin. Bayramlarımız mübarek kutlu bulsun. Şalgan kurbanlarımızın birinci tamşı kanı jirge düşkençi Allah Rabbül İzzet kabullardan kılsın. Sirat küpürlerin geçken vakitte şu şalgan kurbanlarımız bizge yardımcılardan bulsa edi. Dağın bir tapkır uluk bayram bilen. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.